Hei, manela rai tabe ngomire kalosa Vati laurai kalosa chumeimre kalosa veimre. Losa ngomire. Au kudinci mimu. Paki fanamre. Vi tawa fanare. Wajo, vi tawa bedim nau. Fana di la fana ke kari ke samboe. Aina tele, vi kentiri fanamre ke bedim nau wajo. Mai laporan donggom dohom landa narkoboi alis narkoba. Vati selanda narkoba aku ngupake ngaha. Kone domam buddha na lo ngupang ha. Ngwa kentiri nau cow mantau narkoboi re ngwaricu ke bedim nau vati nguamu. Nuntu jap ni. Mantau narkoboy ke pai la sambo nahu la sambo Sama sambal apa nahu? Iyo pai sama sambal boy Au pangkan al sambol lengan hore ha. Ngwa kentiri. Sabune sator mutiap pura landam narkoba re. Tiba de kemadda pangkan pai au pangkan re yang jelas la sambo dauna. De madda re sator kutiap puran de 200 300 juta doho ku sato. Adde landa ke narkoba re pas sambo madda doho lo atu umat tingkat lo aveli oto lo aveli masa de madda doho re mori terjamin adde landa ke narkoboi re ni de sampai vei madda ore masa de umani vati kau kani ba madda vi de peti lo randa di investasi sengaja madda doho kani gembel pada lo ko badde dolan dan narkoba. Maka ceku tahu ravim ke ore generasi mi iha gara-gara ambang ngom doh narkoba ha ma bade ni pas sambo pala meneka buneku daga narkoboi ke carukan nahana. Oh, jadi ngom doh ke fikin tarowaran daimu TV kim iha ana do bakani narkoba ka. Urusan dain eder paem yang penting madadoh wati susam. Miti vo asam re sebuna landa kem narkoba. Kadang-kadang salimpit to iraure lo 105 200 300 tergantung pasien nih. Pasien si lo di karingure ya 205 300. Selain amba narkoba karingu dourau pala. Akibat ambang gomi narkoba re ore dambe to imam panga, ore dambe to im daju karavi, ore dambe to ima dawa uveli sarowar baju. Gomi doho ke iblis menyata dunia ke. Doho oko taware. Doho oko taware na muamre. Kabedi benautis doho kom doko. Doho oko ricu. Doho puta avare re. Do putelen doho oko pu. Mate. Aina bedi ka dede vei madda pa. Baus ba madde raw na pailoang gom dohom amba narkoba re di hukuman gantung menes badde. Ade daga ke madda doho narkoboy ke pai war pa hukum di mekumpan alain di bedi sara binatang kan dede. Nahu aja penegak hukum ti imbi ku hukum Cinae. Bade ja pehe hukum hensai war bade amba narkoba ke melanggar hukum au di amba kai mut katokai. Pailoa pas penangkapan gomdoh narkoba ke bedi hadde di hidisi tiri kau di mori karena ausi gomdoh percuma mori mandawara manfaatna lai lalon ore dom tua dan beto ire mencoki iu karena anande pengaruh narkoba ambang gomdoh re naham kawara veamu. Pak Samboe pala kapune ku vei madda war bedi ita edi watir luan lampa kani. Nataho pedre tanggung jawab ita ni. Ngomi dohom dabai ravi akem kau tanggung jawab nahu maauku. Ira close dua di kue kabun Ni dijab asang omire ni veveta ka to ijapu tisinangi ora wati tahu ade. Pa tanggung jawab ni. Usinggahem tanggung jawab si ore kan hapiti narkoba re dilawakem di rumah sakit. Rahau tanggung jawab wali. De itam tau ravi ke. Langwa lengam la sambo kani. Nahu di mae dangi labona. La sambom dabai akat tidahu ke nahu di muan pedre ndadang ko min ke tisinangi ora ti tahu ademu wa ora kau bla sambo do okko makidi kan tuvu ngomi tele bat kidi janau kidi janggomi de do kan tiri lalop ni devor hina ba peluru re vunga si kau re aina tele si per do kan tirim tinga ba peluru re nam lawa we uru vekindaim re.